الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini hari Senin tanggal 15 Zulqaidah 1446 Hijriah bertepatan dengan 12 Mei 2025 Miladiyah. Mari bersama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazzin Al-Ustadz Ahmad Fitrayadi SPDI dan salat maghrib akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Farhan Sulhani SSI Al-Hafiz. Serta dilanjutkan cawisan rutin ba'da salat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bitoh Purnomo LCMA dengan tema 5 bekal penting untuk jamaah haji dan umrah. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah salat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. أقام الله صلاة صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ برب الناس ملك الناس من الشيطان ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. في الليل ورحمني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر في الليل.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر. والحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واجعلني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 السالمين.
اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع. يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عنك نحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وذريتنا وأهلنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دواء فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم.
Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul majlis. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terhitung dari minggu lalu banyak kaum muslimin sudah mulai menunaikan ibadah haji. Semoga kita juga yang hadir di sini insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala bersama zuriyat kita dimudahkan Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah berziarah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak rindu kaum muslimin untuk bisa melaksanakan ibadah haji, karena begitu besarnya pahalanya dan ganjarannya. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil hajjil mabrur jazaa'un illa al-jannah." Tidak ada pahala yang tepat, yang pas untuk diberikan kepada orang yang mendapatkan haji mabrur kecuali surga. Surga adalah pahala yang paling pas untuk diberikan kepada siapapun yang mendapatkan haji yang mabrur. Maka hati ini pengen sekali kita lalu muslim pengen sekali bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada satu kisah yang sangat menarik jemaah sekalian. Kisah Islamnya seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Amr bin As. Bagaimana kisahnya Ustaz? Sebagaimana kita yang pernah kita dengar adalah sirah Nabawiyah. Beliau itu sahabat yang dulunya sangat musuhi Nabi, sangat musuhi Nabi. Bapak Ibu pernah dengar kisah sahabat yang berangkat ke Habasyah, yang kata Nabi berangkatlah ke Habasyah. Habasyah itu kalau hari ini disebutnya Ethiopia di Afrika sana. Jadi orang Arab Mekah dulu kalau dari sana berarti melewati laut Merah. Kenapa? Karena Allah makin kejam pada sahabat-sahabat Nabi. Jadi menurut kami Mekah itu sudah tidak kondusif lagi untuk umat muslim. Berangkatlah ke sana. Fa'inna fihi malik la yuzlamu 'indahu ahad. Di sana ada raja yang tidak dizalimi di negeri satu orang pun. Karena raja di sana kan dikenal dengan keadilannya. Seorang raja beragama Nasrani bernama Najashi. Singkat itu berangkatlah sahabat dipimpin oleh sepupu Nabi Muhammad bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ketika sebagian besar kaum muslimin di Mekah itu pindah ke Habasyah. Mekah ini bahasa kita para raja itu takut kakek mereka disambut di sana, bisa mempengaruhi raja di sana. Akhirnya mereka buatan. Sedangkan Mekah ini salah satu tempat dagangnya itu habis. Selain Syam, di Syria, di Damaskus, itu dagangnya ke Habasyah. Karena kalau Raja Habasyah sudah terpengaruh oleh kaum muslimin, Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah dan pemimpin-pemimpin Quraisy, tidak bisa lagi
dagang. Jadi mereka berebut apa? Siapa orang kira-kira di antara kita yang bisa berangkat ke Habasah cepat-cepat untuk meyakinkan Raja Najasyi kalau kaum muslimin ini menyebar fitnah akan menimbulkan kekacauan di negeri sana sehingga rakyat gagal di Habasyah. Pikir siapa lagi kata mereka kalau bukan Amr bin As. Dia ini seseorang yang dikenal pandai bernegosiasi, pandai mempengaruhi uang. Artinya sahabat Amr bin As dulu jahat dia. Sampai orang ke sana hanya ingin berkata kepada raja, usir kaum muslimin dari Habasyah. Jangan diterima di negeri kami, ibarat rumah kami tetaplah kalian sebagaimana kami di Mekah. Itu dosa di antara dosa paling besarnya Amr bin As. Walaupun pada akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat yang sangat mulia. Nah, bagaimana cerita keislaman? Jadi setelah ikut para memerangi Nabi Muhammad berkali-kali dan selalu kalah, Amr bin As bertemu Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi. Karena setiap kami memerangi dia menang, selalu ada keajaiban yang membela dan menolong Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bermasalah karena haji dia Amr rasanya masuk Islam bela. Dan hidayah ke hati berangkat dia dari Mekah ke Madinah ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita itu begitu berjumpa dengan Nabi Muhammad, beliau berkata, "Oh sesungguhnya ya Rasulullah, fala ubayi'naka atau fala ubayi'annaka." Julurkan tangan ya Rasulullah, aku ingin berbaiat kepada. Aku ingin masuk Islam ya Rasul. Masuk Islam ini kabar gembira, apalagi yang masuk Islam ini hebat. Nabi langsung menjulurkan tangan. Begitu dijulurkan tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amr menarik lagi tangannya. Kata Nabi, "Mana kau menarik lagi?" Ya Rasulullah, boleh tak aku tunjuk syarat soleh? Syarat aku katakan, kalau aku masuk Islam, apakah Allah akan mengampuni dosa? Karena dosanya maknanya ya, perang Uhud dia bela, perang Badar dia bela, ke Habasyah dia nak usir orang Muslim. Jadi merasa susah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apakah tidakkah kamu ketahui ada 3 amalan yang jika kamu amalkan Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Apa itu ya Rasulullah? Al-Islam yahjuju ma qabla. Orang non-Muslim yang masuk Islam, keislaman yang menutup semua dosa yang telah lalu. Yang kedua, al-hijrah tahjuju ma qabla. Taubat nasuha itu mengampuni semua dosa yang lalu. Dan yang ketiga, al-hajjul mabrur yahjuju ma qabla. Haji mabrur mengampuni dosa seluruh dosa yang telah lalu. Ini salah satu hadis yang menunjukkan sebenarnya apakah haji mabrur itu. Maka wajar berjuta-juta orang datang ke sana, yang sudah datang berkali lagi datang ke sana. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan agar seseorang bisa mendapatkan haji yang mabrur? Bukan haji mabrur. Banyak sebetulnya banyak sekali, namun karena keterbatasan waktu kita, kami sampaikan izin menyebutkan 5 kaki bapak untuk dagangan sendiri, dan kalau ada dulu yang berangkat sampaikan. Yang pertama dan paling utama adalah niyatul as-salihah, niat yang ikhlas karena Allah. Berangkat haji bukan karena dipanggil haji. Soalnya kalau dipanggil haji, kalau ada kondangan biasanya duduk di depan. Ada juga berangkat haji karena nyalek. Ada juga berangkat haji karena tidak enak dengar omongan tetangga dan keluarga.
وأتموا الحج والعمرة لله sempurnakanlah haji dan umrah lillah hanya untuk Allah. Kata kami kalau sedang bimbing jamaah yang selalu kami ulang-ulang di bandara kita di sini saat manasik, saat di bandara, saat sampai di bandara di Jeddah sana, yang selalu kami ulang-ulang wahai jamaah luruskan niatnya. Kalau ada yang berubah di tengah jalan, kalau ada salah niat di tengah jalan, luruskan. Jangan sampai nanti ketika di akhirat Allah menyerahkan catatan amal wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Nanti akan datang suatu hari Allah keluarkan catatan amal seluruh manusia masing-masing akan diberikan catatan amal sejak kita balik sampai kita meninggal. Kata Allah iqra' kitabak, baca catatan buku lewat kafa bi nafsik, cukuplah dirimu al-yawma hasiba, hari ini untuk menghitung sendiri amal. Begitu cari-cari mana haji aku, berangkat haji 2025. Wahai malaikat, mana pahala haji saya? Tidak ada. Saya kira haji sama istri saya, berangkat sama keluarga saya. Saya bagaimana? Malaikat dengan santai menjawab, aku hanya mencatat haji yang dilakukan karena Allah. Yang bukan karena Allah tidak ada catatannya. Alangkah sesungguhnya puluhan tahun menunggu, jutaan keluar ya, sampai visi kita terkuras di sana. Tapi rupanya tidak ada catatan maksud. Inilah antara niat yang tidak benar. Maka dari itu bekal yang paling utama adalah an-niyatus shalihah, luruskan niat. Termasuk kita yang belum berangkat haji, pasal niat andaikan sampai Allah panggil nyawa kita belum juga berangkat haji, insyaallah niat itu menyampaikan, mengantarkan kita ke derajat orang yang sudah haji. Bekal yang kedua, at-taubatun nasuh. Sebelum berangkat haji, taubatlah kepada Allah. Mungkin pernah khilaf, pernah maksiat, terutama dosa kepada manusia, kepada wong tua, kepada tetangga, kepada sama-sama jamaah di masjidnya. Mungkin pernah putus silaturahim. Taubatlah taubatan nasuha. Kenapa Ustaz? Yang paling dikhawatirkan, kalau keberangkatan kita ke tanah suci sejatinya sedang menjemput ajal, datang ke sana rupanya meninggal. Alangkah menyesalnya dia berangkat ke sana rupanya masih putus hubungan sama tetangganya. Alangkah nyesalnya dia berangkat haji ke sana sama wong tuanya, sama mertuanya belum teguran. Na'udzubillahi min. Bahkan juga yang dikhawatirkan, Pak. Ini saya cerita pengalaman kami pernah umrah di bulan Ramadan. Ada jamaah kami, Pak, bimbingan kami, selama melaksanakan ibadah umrah 2 minggu, tidak sekalipun ke masjid. Selama umrah, Pak, tidak di bulan Ramadan. Bayangkan, di mana wong itu pada semangat galau, dia ini gawainya di kasur, baik, Pak. Bahkan ketika kami nak balik, info yang kami dapat waktu itu, nama kami rombongan sekitar 40-an lebih tidak keluar untuk mendapatkan kesempatan masuk raudhah. Karena masuk raudhah kan sekarang ini harus pakai tasrih, Pak, pakai semacam tiket di aplikasi. Kami 2 hari belum ada nama kami, sampai jamaah itu bersedih.
Kami pun unjuk pengertian sama jamaah Bapak Ibu, jangan sedih kalau sampai balik kita tidak bisa masuk raudhah. Insya Allah di akhirat kita masuk raudhah. Tapi alhamdulillah Pak, min 1 hari, namu kami serombongan metu galo. Oh gembiranya Pak. Kami sampaikan ke jamaah, alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu kita dapat izin masuk raudhah cuma jam 2 malam. Kata mereka jam berapa baik Ustaz asal bisa masuk. Oh semangat nian. Jam 1 lah pada mandi galau Pak lah siap-siap. Berbaris di tengah musim dingin saat itu. Jamaah yang kami ceritakan tadi Pak. Ayo Kando kita berangkat masuk raudhah. Lajulah Ustaz. Lajulah. Sampai masuk raudhah pun tidak galak Pak. Bayangkan saya akhirnya timbul penasaran, bukan nak nyari aib uang Pak, tapi buat pelajaran, buat ibrah. Kebetulan di rombongan itu ada dulurnya, ada kakak iparnya. Aku bertanya-tanya lah, kenapa lah kak adikmu itu tidak pernah ke masjid, ibadah tidak pernah ibadah. Ya, saya tidak cerita detailnya Pak, intinya wong ini keras sampai sama wong tua itu ngelawan. Dan berangkat itu belum selesai hubungan masalahnya dengan wong tua itu. Terhijab, mahjub, hatinya lah tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semangat ibadahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di bulan Ramadan, kurang apa semangat di bulan Ramadan? Di tanah suci pula. Maka dari itu para jamaah yang ingin berangkat upayakan sudah selesai, tidak katik lagi masalah dengan uang. Termasuk hutang. Kalau ada hutang yang sudah jatuh tempo, hendaklah segera dibayar. Kalaupun belum sanggup membayar, karena mungkin hajinya hadiah dari wong, bukan dia mampu, bukan, mungkin karena dapat hadiah. Setidaknya berpamitan. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Silakan masuk, ada apa ini? Sore-sore nak bayar hutang apa? Tidak Pak Haji, aku ini nak bercerita. Insya Allah kata halangan, aku ini berangkat haji tahun ini, namun kami metu dapat hadiah dari wong fulan misal. Sedangkan aku ini masih ingat, aku masih punya tanggungan hutang sama Pak Haji. Aku belum bisa bayar, aku izin. Insya Allah sebalik dari haji, aku ada rezeki, aku prioritaskan. Pamitan itu beradab namanya. Jangan ngelonong baik berangkat haji, berangkat umrah, hutang 5 tahun tidak dibayar-bayar. Kira-kira apa yang ada di pikiran wong yang menghutangi tadi Pak? Mak manolah dia ini. Haji sekeluarga berangkat, umrah sekeluarga berangkat, hutangnya 5 juta lah 10 tahun tidak dibayar-bayar. Suudzon jadi wong tadi. Lebih daripada perasaan. Yang paling dikhawatirkan kalau ajal kita ada di sana dan belum bayar hutang, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang meninggal di medan perang, tercabik-cabik tubuhnya, berdarah-darah dia, diakui sebagai seorang syahid. Allah ampuni semua dosanya kecuali dosa hutang. Bayangkan itu Pak. Syahid, perang sampai tusuk-tusuk tubuhnya, berdarah-darah tubuhnya. Allah berikan gelar sebagai seorang syahid, pahlawan dia. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Tapi Allah tidak mau mengampuni dosa hutangnya. Jangan main-main masalah hutang ini. Wa nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Rohnya orang muslim terkatung-katung tak diizinkan masuk surga sampai hutangnya dibayar. Ya Allah. Termasuk yang makan pempek 5 ngaku 3. Banyak yang kenal di sini. Iya, masa-masa SMA dulu Pak. Iya. Apakah itu termasuk yang dibayar Ustaz? Iya, dibayar. Mak mana caranya Ustaz? Mamang tukang kantinnya bela, tidak tahu di mana keberadaannya. Dicari dulu. Kalau tidak ketemu, sedekahkan. Ada orang bertanya Ustaz, mak mana aku ini dulu? Tadi Ustaz nyampaikan termasuk yang makan pempek 5 ngaku 3. Aku ini termasuk itu Ustaz.
Jadi mak mana aku cara bayarnya? Ya sudah, coba dicari tahu dulu wongnya. Lah sudah aku cari tahu Ustaz. Dah katik lagi kabarnya, keturunannya juga dah katik lagi. Tak tahu di mana keberadaannya. Ya sudah, hitung baik hutangnya. Mak mana cara ngitungnya? Ya berapa kali dulu makan pempek limbung aku tiap hari Ustaz? Nah, lama banyak hitungannya. Sudah, nanti sedekahkan ke masjid, diniatkan pahalanya buat si fulan, buat mamang itu. Ini disebut dalam fikih dengan sadaqatut takhallus, sedekah untuk menggugurkan dosa, bukan untuk dapat pahala, tapi menggugurkan tanggungan kita. Sedekah, niatkan, ya Allah kalau ada pahalanya tolong kirimkan, sampaikan kepada si fulan, mamang yang jual pempek dulu di sekolah kami, dinilai. Ini sebelum berangkat haji, upayakan bisa taubatun nasuh. Taubat nasuh. Ini bekal yang kedua, Pak. Bekal yang ketiga bagi para jamaah haji agar bisa mendapatkan haji mabrur, hifdzul lisan, menjaga lisan. Jangan ngomong basing. Jangan ngomong sembarangan. Karena dalam Islam, ucapan itu doa. Ucapan itu, apalagi di tanah suci, di tempat yang mustajab. 3 tahun yang lalu, kami bawa jamaah pulang dari tanah suci, transit di Jakarta, menunggu keberangkatan ke Palembang. Ada jamaah sih kok datengin aku. Ustaz, pokoknya kaget sesampainya aku di Palembang, aku nak makan nasi padang, pokoknya seminggu full tiap hari. Kata kami, apa dia hubungan balik umroh dengan makan nasi padang itu? Kata dia, Ustaz, bayangkanlah selama umroh ini aku tidak makan nasi Ustaz. Lah kan ada di hotel. Iya Ustaz, kata rasa galo, jadi aku tidak makan. Lalu makan apa Pak Haji? Makan mie, Indomie baik, sekali-kali aku beli roti. Aku teringat nian Pak Bapak ini ketika kami datang pertama kali ke Tanah Suci. Kan biasanya kalau datang kami arahkan ke hotel dulu Pak, bagi-bagi kamar dulu. Lah dapat kamar sebelum tawaf kami ajak makan dulu di restoran hotel. Nah disinilah dia ini berucap ucapan yang semestinya tidak perlu diucapkan. Begitu dia makan di hotel kita itu, namanya makanan sana Pak. Walaupun bentuknya mewah, bentuknya mirip dengan makanan kita, tapi kan soal rasa jauh. Kalau boleh dipersentasekan paling 50% rasanya itu Pak. Nah dia ini begitu makan Pak, nyicip ini, kata dia, apa dia makanan di sini nih? Kata rasa galo. Nah mustajab ucapan dia. Dihilangkan rian rasa di mulutnya itu Pak, sehingga tidak selera makan. Bayangkan 2 minggu kami umroh dia tidak makan nasi karena tidak kati rasanya dia. Siapa yang mencabut rasa dari lisannya Pak? Allah. Kenapa? Sebab ucapannya yang tidak bisa dikontrol. Seharusnya bersyukur, alhamdulillah pacak makan, sudah disidangkan galo. Karena ucapan dalam Islam itu doa. Nabi Muhammad bersabda, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan fayarfa'uhu Allahu bihi darajatah wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan fayahwi biha ila jahannam. Yang intinya ada orang berbicara baik, dia tidak bermaksud doa, tapi Allah kabulkan Pak. Hanya karena ngomong baik, misalnya, oh ya wong itu caknya kamu ini calon wong sukses, doa itu Pak dikabulkan Allah. Sebaliknya ada orang berbicara kotor, kasar, basing, sembarangan, dia mungkin tidak bermaksud berdoa, tapi Allah jadikan itu sebagai doa, Allah kabulkan doanya. Jadi tidak boleh, ya jangankan di tanah suci, di kita baik di negeri kita, tapi tidak boleh sebetulnya ngomong basing Pak. Ini di tanah suci. Maka dari itu Bapak, kalau baca ayat yang berbicara tentang haji, hampir semuanya soal menjaga omongan.
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Orang yang kena kewajiban haji saat melaksanakan ibadah haji, fala rafath, jangan berkata kotor, wala fusuq, jangan berbuat fasik, wala jidala fil hajj, jangan berselisih, berdebat. Ya, jangan berdebat, berselisih. Itu larangannya semua tentang lisan, Pak. Ya. Wala jidala fil hajj. Debat apa baik? Urusan agama sekalipun jangan berdebat. Apalagi urusan ijazah. Sudah. Di Indonesia baik ijazah itu, Pak. Ada pula Pak sampai sana masih bahas. Sudah biar di pengadilan bayang. Upayakan menjaga lisan. Jangan berkata-kata sembarangan, berkata-kata basing. Ada jamaah lagi tawaf, namanya tawaf, Pak. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu berdesak-desakan, berkeringat. Ada jamaah nyium bau keringat orang sebelah. Bau memang. Tapi tidak usah diucapkan. Dia ngucap, oi, orang sebelahnya alangkah bau badannya. 3 hari 3 malam Pak, tidak hilang dari hidungnya. Wong sibuk zikir, wong sibuk doa di tempat yang mustajab, di depan Ka'bah. Justru membicarakan bau badan orang lain. Jangan, sabar. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini bekal yang ketiga. Jadi kalau masih ingat niat yang lurus, taubatan nasuh, hifdzul lisan. Yang keempat, Isak itu sampai jam berapa, Kak? Lewat 11. Oh, dengar lagi, aku persingkat deh. Ya. Memperbanyak ibadah tafakkur. Ibadah apa, Pak? Tafakkur. Biasanya kan jamaah ini kalau disarankan, Bu, Pak, kaget kalau di tanah suci banyak ibadah. Dalam pikirannya yang dimaksud ibadah itu ya sholat, ya baca Quran, ya berzikir, ya baca bersedekah. Padahal ada satu ibadah, Pak, yang luar biasa. Namanya ibadah tafakkur. Apa dia tafakkur itu, Ustaz? Merenung, menghayati. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون yani bertafakkur. Misalnya apa dia tafakkur itu, Ustaz? Masuk ke masjid, misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, cari tiang, bersender, i'tikaf, kemudian merenung, ya Allah, alhamdulillah bisa sampai ke sini. Caknya ndak nyangkunnya aku sampai ke sini. Alhamdulillah, merenung perjalanan hidupnya, ya Allah, umurlah 60 tahun. Ingat masa-masa jahiliyah dulu. Jarang sholat, begawe pontang-panting cari duit, sampai sholatnya sering dimundur tunda-tunda, kadang ndak puasa. Sedih mengingat perjalanan itu, sekarang sudah di umur sekian. Merenung segitu, itu pahala, itu ibadah. Jadi ibadah tidak hanya berzikir, merenung perjalanan hidup untuk bersyukur, itu juga ibadah. Misalnya lagi apa, Ustaz? Kalau kami misalkan yang kami pernah praktekkan, aku tengok sebelah kanan, Pak, ada hamba Allah yang lagi begini sampai nangis-nangis, ya Allah. Sebelah sana juga ada yang lagi sampai begini, ya Allah. Ada yang sampai 1, 2, 3, 1000, 2000, semuanya menengadahkan tangan meminta apa yang ada dalam pikiran kami saat itu. Ya Allah, ini seorang minta galau, hajatnya beda-beda galau, dan semuanya akan dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa alangkah luasnya rahmat Allah, alangkah kecilnya permintaan aku ini pribadi. Jangankan aku, 1 juta orang ini minta galau-galau, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqusu min mulkihi syai',
tidak sedikit pun berkurang dari kuasa Allah untuk mengabulkan semua. Itu namanya tafakkur. Ya. Nah, tapi tafakkur itu kan butuh bahan, Pak, butuh bahan. Karena kalau udah kata bahan untuk ditafakuri, ngelamun namanya, ngayal. Salah satu bahan yang paling penting untuk dipersiapkan adalah pengetahuan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berangkat umrah, yang berangkat haji, dan dia sering ngaji tentang nabinya, tentang sirah nabinya, perjalanan hidup nabinya, nikmatnya luar biasa, Pak. Duduk, mohon maaf aku praktekkan, duduk cak ini di Masjidil Haram misalnya, nyari posisi yang terjengok Ka'bah misalnya. Ngapo? Membayangkan saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud menghadap Ka'bah, orang menertawakan beliau. Datang dari kejauhan namanya Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid, seorang kafir yang sedang membawa kotoran hewan yang masih hangat karena baru disembelih. Teriak-teriak dia, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Uang menunjuk itu dah, lagi sujud dia. Datang, dilemparkan ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang sama Uqbah datang membawa kain panjang. Nabi sedang sujud, dimasukkan ke leher Nabi, diputarkannya, ditarik cak kuda itu. Tidak ada satu orang pun yang membela saat itu kecuali Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ataqtulu rajula yaqulu rabbi Allah?" Apakah kamu akan membunuh seseorang hamba yang berkata Tuhanku adalah Allah? Indahnya, Pak, duduk di pojok ngebayangkan itu. Melihat Hajar Aswad, terbayang kisah renovasi Ka'bah. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, Ka'bah itu pernah direnovasi, Pak. Pernah dibongkar, dibangun ulang. Singkat cerita, semua kabilah ikut andil dalam renovasi tadi. Begitu sudah selesai, tahap terakhir peletakan Hajar Aswad. Siapa yang nak meletakkan di tempat tersebut? Semua kabilah, kami baik, semuanya ribut. Sampai terjadi keributan yang berkepanjangan, bahkan tertunda renovasi berhari-hari karena semuanya minta dia yang mengangkat Hajar Aswad. Singkat cerita, berembuk mereka. Setelah berembuk, ya sudah kita cari sosok yang netral be. Semuanya sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu belum jadi nabi, hanya seorang pemuda yang dikenal sangat amanah, digelari oleh mereka dengan Al-Amin. Singkat cerita, begitu Nabi ditunjuk sallallahu alaihi wasallam, membentangkan kain lebar, dibentangkannya sama Nabi. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah. Kemudian Nabi meminta perwakilan setiap kabilah mengangkat batu itu dengan memegang kain masing-masing. Nah, diangkatnya sama-sama. Didekatkan ke arah tempat Hajar Aswad, barulah Nabi Muhammad mengambil dan dipasangnya. Kenapa Nabi lakukan itu, Pak? Agar semua merasakan. Itu kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi. Terbayang, enak sekali ya Allah. Itu kalau kita punya bekal sirah nabawiyah, tafakkurnya mengingat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, Pak, kalau berangkat ke sana di negerinya tidak pernah ngaji, tidak pernah tahu sirah. Yang dia jingoi adalah Zam-Zam Tower besarnian bangunannya, hotelnya bagus-bagus. Kalau bangunan tinggi, Jakarta juga banyak. Di Dubai juga ada, lebih dahsyat bahkan. Yang tidak ada di tempat lain kecuali di Tanah Suci adalah bebatuan dan pojok-pojok setiap kota Madinah dan Mekah yang bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu butuh sirah nabawiyah. Enak sekali, Pak, nikmatnya luar biasa. Kalau kita berangkat membawa bekal pengetahuan tentang sirah nabawiyah. Ini yang keempat, yaitu bekal memperbanyak ibadah tafakkur. Yang terakhir, sebagai tanda haji yang mabrur, pulang menjadi sosok yang lebih bertakwa. Kalau sebelum haji masih suka tembang lagu sama biduan, jangan lagi balik haji joget-joget sama biduan. Kalau sebelum haji masih suka main gap sampai jam 4 subuh, jangan lagi.
Jangan lagi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah salat Isya yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihururikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini hari Senin tanggal 15 Zulqaidah 1446 Hijriah bertepatan dengan 12 Mei 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazzin Al-Ustadz Ahmad Fitraya di SPDI dan salat Isya akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Farhan Sulhani SSI Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن
إن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر والحمد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حسرة في الحياة الدنيا إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنهم
إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين الله أكبر الله يحوس الله سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر في الله والحمد اهدني وعافني الله أكبر سبحان الله أكبر التحيات السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على وعلى آله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر اغفرني وارحمني وجبرني وعافني الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الله إله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين والنسل. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مذنين بها قابلين منها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة الله وصحبه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم ويا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
ويا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم. في ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام. وآخر دعواهم الحمد لله. صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم.